ngeraris panguwa karatu. Jenar setan itu sang yang Suryo. Dewa Ratu. Pusing aduh buat nyaman banget ini siapa? Titiang aradu. Ya, deleng berita riwijeng sirene. Nada. Geng tadi rasa mencari. Kawi wawan itu sangat. Dewa Ratu. John Winston. Orang sukuan raja pusaka. Riset. Punya ratu makin langsung raja busana. Yun. Belum karni belum. Apa dong tameng daruan tingkat-tingkat. Maga gelongan itu candi kusumo. Mau badong tapeng dado. Len kadi rasa kau pembawaan itu nih. Orang katon di sini. Kawi bawa. Mawi bawa. Mau ternyata nyaman kado kiri jangan kamu dengan itu. Ayo puji-puji. Entah kamu di jangan aja. Miat. Aduh mirip pani mapa. Tapi rasa nyandringnya Oh, iya. Ayo, cuma Yo tuh mangkan ala kawin gitu makan wangsa. Oh, iya ada aja lagi itu. Ngararis. Walungo kusi maka sampai.
lumiring sapa markani dene. Sampai sira jadi kuendang riye ning patur. Kali lebih juga Om Swasti Prabu. Wanyaker urdi uying kedidiran. Jabet. Wajib patih kumacih wawucana Danawatri. Antian sampun sregep uying sapunan. Menawi ane kangkaki nurbeda lakenak pada waras kakedi lomakan watek silang patih bersama kadian mawuneke ligati nikaneng sabdat inganika Dewa Ratu beli ngerienen minakadi dane Gusti Padhek matur ning niki Kidul Sang Nada. Sedemangken para dana dimantrine maka sami sampun seksek membak penuh iriki ring bali paseban. Ratu pinaka murtaning jagat kedirine. Minabu endan del pawacana tebangane kadimangken ngeraris palungguh aratu nyapu kang pawacana kadi asapunika. Oraku mangkan juga karyan sedaya. Rumah segar gitu ditekap diselul oleh wasida. Para samu pedek ayat iki mari wonten kanan terus. Endang itu hati penghayo nang itu. Papan supaya kejawan pas paro patih. Nampak ke kadilinggih kita duaku. Wih Dewa Ratu. Nimitu jiru numijiler kadekan ning mangke. Nurutukan nurutru kang kagin nupita. Beri sampun jiru ulun cido anyaker weti ayat kimarweten kanang. Kodirilah. Dari sampun dari saratu. Ngambel jaga tiriki jaga kediri sampun abri. Oh sida sang kaning pangubaktin ikanang para sama. Sida jiru ulun namukti cuo kertani kanang. Nanging rumah selawan cirulun menawut dan paripurna yan dan kadampingin lawan makus Sang kaning baktin karo patih mengejar. Turmaning karo banyaken. Men Sido lantas Sido duaku becek ngambel jagat. Sange mangkin dame Gusti Padhek sareng sami pinaka penyeledi kiri-kiri jagat kediri. Menawi wentan sane nentan becik kiri-kiri jagat kediri. Papan dame Gusti Padhek tak nyabrang rahina
kabeh ning pertanyake. Terus Ada matur. juga lah makanya jadi apa urut. Nuruhan len. Apaan ciluna narap ang amet sedih. Nurunatan oleh siru. Ya, arat nomor. Ada yang paran diri wujud. Bapak itu sang Prabu bakal ngamet Pramesu- rapi Oh. minekati wasan rapi di sang Prabu Oh. di makalamet dia Radno mengali. Menapi sareng sami puniki. Menapi niki. berarti begini. bener kayu ling ingat. Johan paripurna. Kot ini kanang Ratu Dot. Wano pinako sedri. Ongiring wadok nado ingkini oyeng keponapu. Jawa Ratu. Sugro ditiang Ratu. Boyo ditiang jagi promador ilinge palungo karatu. Sakemawon inek bawa jano nesane wawu jaga ngamet setri minakadi pon ratna mengali tur maning dados prameswari riki dan jumpu ditiang biasa kaya. Mana? Yan palungo karatu. Wajah ngamet jirut ya keratu mengali. Menado sedering. Pinako para ratu kiri-kiri ke diri ratu juga. Johan Satinut yaya teki sirang patih. Oh masalah kan itu. Eh, bodoh. Dari Gusti Patih pekerjaan ke sing sedinut sing sedujung. Wow, kalau nggak usah turun. Gerak. Kecil. Luar kayu dan tipuan yang sekarang jargo. Apa? Itu natan satu di lincing sirang kulit. Keruru karo luikin para pamu agem-agem. Rakrian sedayu. Kampuh. Gringsing gering. Sakwanyung kulit kering. Asekar pucuk kuat. Nanging natan nanut riagam-agam adem nadipati. Apaan satu ratu luih. Ginawe sulo karno. Wah, saudara yang ojak beriki. Patih ke pekerjaan sumpul atas bang. Mino kadi busano ane luwe. Mau busano luwe mau pucuk bang mau dabang dato pengelungan pematihan. Saja. Yang geng-geng yang busano singnya anut teken tingka. Singnya anut teken bawa jano. Ah. Yang ngawin nang karena sulo yang sakit minat kadi kanan itu sang Prabu. Sesano sing nyak nganut den linge. Nah, Kengken unut kene. 5 tahun tunduk seperti kaki ulung menadiran. Lah, ada umat dulu. Ani cen mirip Gusti Patih niki tentang cocok mirip. Ini sapa matang ini sang Prabu nih ani cen niki tentang cocok minap niki. Matur sama-sami matur. Cocok ngono. Oh, Cocok ngono. udah kita kengken. Walungguh dewa paramu sampun nanggungun palungguh paratu mengapi duga. In wat-watin di dia. Ngapih kadilingih palungguh jogol dewa sampun malih sumriya. Kemauan. Napi mau kawinan kadiditian nincen sedinut kadi pikayunan panungkuh jogol ini nang eling-eling
Sampunan liang. Sampunan lilo. Seneng iratu ne mantan kayu ne iratu. Nang suryanin paro panyake. Sami pekerimik. Sami ares nentan satinot. Tuaning sane amel palungguh Joko Dewo, sane pacang anggon palungguh Joko Dewo sedriki. Siro dia kerando mangane. Siro tanunin dia kerando mangane. Kira punika. Puteran siro dia walungan ratu ning istri. Uyeng tilah di Dong Sane mangke. Yening palungguh Joko Dewa. Jaga ngamet ya kerana mengalih. Saat-saatan palungguh Joko Dewa. Majo wisyo. Ngangpo sakit. Nyakitin panyaki Dewa dikiri kediri. Dongkati niki sang polo ratu luwih. Marwanin. Ngayon ledang palungguh Joko Dewa kemauan panyake sami kesakitan. ada kerana ne lane matur dan Yen memene macan pasti kau pianak ni macan. Yen memene nipi pasti kau pianak nipi. Oh, betul. Piduwi jenik yen umpuh beleh. Buat ngeraksa pasti kau ben manuka bakal nyodot ngawe sakit. Dewa Ratu. Jagat kediri ni ratu. Patut. Silakan. Jumpu ne. Yening punika pikayunan becek. Yening nika pacang maryang palungguh Joko Dewa terus. Kiwanten tijang pacang ngelungsur mepamit. Mek-mekan pancut palungguh Joko Dewa urip tijang terus. Katur sane makin yen sampun melanin sane muarta patut. Sirang patih santan satinut kadiling ingat iko sang daranati. Bura! Ken ne. Dewa ne. Tuh, ini tuh. Ken. Ternyata Hah? ane pacang amet tadi Rameswari, ya? Sang Prabu dan anak liya. Sangin Kalau gitu tadi patut. Muncul kan ne madan benahan sini. Pagulon sebenarnya. Kasama akena yaya teki rakriyana madri kumatur lawan kita. Terus segera ditiang puniki patih duwene laki anu patih mati jadi pacang atur puniki. Oh. Luwer mah bener ganti satu lansir rakriyana pate pate. Yang dadi pinito lawan yaya teki rakriyana. Enak wangde akena ingali kungamet direjak. Yen dados bagi tiang urung minak hati pikayon kalungguh Joko Ratu ngamet rapi minak hati biah ratu mali anak liya. Pernah lihat saja, patut. Yaya teki rakriyana madri pinaka bro dibiani kanang pada waduh. Nah, pinakep para di bio. Oh, Oh, puku utama ni para Papan para. makowe kanang waduh natan setinut ningali ngamet. papan panyake dane laki anu patih mejang Oh. sing jumpu papan ni biah ratu mali itu nak anak liya. Anak liya Itu saja. Nanti manjen nanti rapin tidak diwakil kengkengnya pekrimik banyak. Nah, tuh benar saja. Rakriyana sila anak kirang walu nate kirang. Yang ningali ngamet sila mau panas si kanang jagat raya temakan. Meniko jagi amet palpo Joko Ratu punapi jangka duweni ringkih jangka sendiri kentan kami sapunika. Yos baru Ini mana kawitan yang jaga itu. Iya temangkan kesamakan. Tepung binar yuda, iyun di ulun tanan lo kinawe alo tapi di kanan. Iya temangkan deh. Nah, mungkin
Apan sang natura teluih menang ngelarang berikanang pancel sedih dan Asto beratas telinga menang Kumalara kali kanang sama beda dan lepas ya temakan ya dan rengakan luar wakil ya temakan mangkit tansah sirulun konduse sire rakrian Idi nengang marsulakan di kanang pengelamaring. Ada yang parah. Mangke kalau mau Gusti mangke keduta ngurungan minekati pengalaman. Waliang penglamare. Punapi sareng sami puniki. Punapi pakayon kalau mau Gusti. Patul mangke tu. Ini kadang kunapa mangke. Punapi. Dadakani kalaning bayar. Yantoni makano weha kani kanan karya lawannya yang dikimati. Ya coba langkah ada gaya bukan Yang dadah dibayar mati. Oh, kata kani kalaning bayar. Saturnya mato kepan. Yanta mati kawantingan kepan. Maksudnya. Oh ya temang mana lah ambet di kanang swalepan. Oh, jadi ambil. Hello. Coba tidak jadi ambil. Ya teki madri be peraya lumawan madri kanang jagat. Angawe kanang swalepan. Ayo. Lang. Apa sih ulah patrol eh? Asurak tuh. Oh, sira kalian mati. Ayo, tu sira cumana. Ya teki mau makeling tangan ini. Masa dari teki patekinya di kapan? Wah, orakanku katekaning. Rakriano, ya temakanlah. Pada yang moga-moga. Si dalam lampak Yang metaken gede tuh. Sira jadi ngiringin ke dira neraka. Dane rakyat anu pate membantu ke dira tuh. Sira ngiringin juga. begitu. Dia bumi tengah gitu tuh. Ya supo ngirengan dane rakriana patet dah jejah. Oh betul. Oh, Yang salah kali jadi ngiringin tuh. Ayo sang sayo kita serahkan. Oh ini apa dira ngiring kalau bodoh. Yang makan nak kalu. Iya temakan ulun nebet perang atek kori kanang praja. Ngeraris. Makan anu. Aku sadar. Wah, kiai dulu terus kamu dah. Yang Yang pani yang mereka ke dira. jak jenang kan cara bomo kene jak jejah. Bumi dia. Pada orang ngiring kan kengken beli. Yang sampun kita dah ya. Hingkene juga kita memanfaatkan pati. Do jejah mati yang supo ngilona ne madan kepatutan di bumi ya. Yo ini nawang sing senawang kan nak ke dira. Kalau ayo menangi kalian. Iya. Enak banget kita pati. Rasang baru kanang kira-kira. Ya terus lagi dia jadi ngiringan. Wes palu bagus tu kali aku kan. Yang tong ngiring dane. Berasa bayu. Wih, waduh bukan teman. Oh, meliwat. Lang berjalan beli. Ngeliwatin tukat, ngeliwatin gunung berjalan. Apa ya bakal tepuk nih? Terus berjangan lah. Ayo menjajang tadi. Aduh, Ngiring ke cara apa nih? cara wayang. Wayang menggunakan Oh,
Kelere toleh beli kelere. Kelera dicek kelera aja. Oh, kelere. Wah, kayu ada wah kalau wayang. Aduh, kira. Kira mau. Inggih sampun ya kata sampun. Antorang pemargi ini. Waning mirap hari dok. Oh, joy.